Yung ko maya, ngasi klase average ki mari suba class hui dui ni ko. Mari sugre manga suba hui dui ba. Manga suba average ki manga suba class da nai na dui sina maroi na khara laitak to ba ko SSC di level lawar zo kumagi exam question khara live se degi hauze ba ko. Theory tak polo re ma khong khara sing na ara ra ba question jing dagi sum hauze ba. Ara ba ji phajana maik seng na phajana hei re kana khara khara luklak pa damain tawge do ne. Class e kun muk ne ba lak tui ji ko. Si class manga suba. Yang si question je heramani noina toy theng na bani na ko. Hadi hagan ba satang tani na si thuna sa ra ni si. Hero nang ansa kya na thuna to mal. Haidra sa. Amai ko. Nahi dra. Uba salo haire ya ko satra jam haire. Improve ya more. Hana theng nagar basi question ja. Theng nagra. Okay. Adu admai lekana pa di question je theng na rani adu hairani thuna. Here ko. Okay. Sini ko. Farmer ama period kya leba? Tara sagun kya leba? Ni fulai. Sa mangon de ri sa usi se punne yang khai ne ko. Aduga ma je average number of legs per animal. Kedaba sa man mo khong ke pan ge je hayu si ne ko. Adu di kai formula la kani akon average sa ba de total by total value to da total value hai ni ko sida sida n ne ba. Formula sadu je akoi hoji puthokti average ti kai palane sa mom na makhong kya kya pan gani adu sa ma singduna makha thamani total animal do total animal makhala ne ko yanda bro bikia am haigali ko total animal makhada haigal ma satani mathak na total legs tu na mathak la ka ne ko si ota di total legs ti kya no tenowa ji tarani makhong ani ni pandui na tro makhong punna kya le mane makong tarani kulani ko sagon ni funi sagon amon na makong mari pale mari puri adi kya tara sila tu puri ba sin form puri ba 160 lawo dro makada na saji punna taraga ni fuga di yang khai dar dro sini angka je adu de mathak si 180 lani ko 180 da kana yantara yang khai ni yantara adu ta di 0 mo khang na 18 da kana yandui ba 5 na 18 da 5 men ma ji 3 salani loina 3 na hole re men saji ko aduga logic ama take phane ma da kya le me sia 5 ni yen ma da ne 5 ni yen ma da point ma tung da digit kya lai ni hai ba si yeng kya di ko remainder puto phane ma da 3 lem dra 3 lem ma di 3 da 0 apsila 30 5 sila 30 tha ba thi tare 5 6 za adu 6 no lo thi ne ba adu di ko aina hoji tawdi se pakhong ma sala ke ba ko angka ji 3.6 no lai re sidagi heng atopam hanga di ai hanga ke ba se 279 hai ba number am lai re 5 ni yelo ba pun matung da digit ama di lak ne ba 5 ni la di ko 5 ni hek yen ma ji ke do ba pun matung da digit ama de hen laoi yan dai ko adu kya lak tu ut ke hadara ga di ke do ni sa 5 ni ma kya le ma 4 lembra auta di la ne ba si pun matung de la ne ba logic tu ni ko knowledge ka na ra ba sa asai du khong de ka na ram ngani ka na dra adu ni 5 ne yen ma da 4 le me adu ta di pun matung da digit 8 lai ji maram khangi ko 4 du 0 map se laga 40 adu 5 as the 40 lak tu ne ba yan dai ko hai bra ama gam pira ke noi ko sum hairi ngai da makong seng na he na ba se 1 1 2 3 tuma suro ma ba se yati yaw re ko tuma su ba am yeng se ba 6 aro ne 5 ne ma kya le me remainder kya le me kwai last digit yeng wa de na 5 ne ma da le ma putu ke remainder si 1 lem dro remainder 1 lem di ko re 0 map se la 10 5 slab 10 da ba di 2 adu point ma tung da 2 la ka ne ba si understand thoi ko mamang da budi mayam lai rane bu ko thu bu ngam na ba kanai ko sia si budi pik panin phore extra knowledge khra phange ko kan si lu ko understand da bra here ko sia next question la ke mathang question jina batsman hadi kai no cricket sana the bat pai mi the batsman ko widana mana ke do ba 15 sube inning habis kan innings es wale ko sida so es wale mana 15 super batting to wa matam da run kya lawe ba 97 lawe aduga mana magi average to manga hengale haibaga thodi hana ma leram ngani batting average 15 super batting to re adu mamangi zo ma average am leram moidro
मान 15 सुबह बेटिंग तौ तारगदी ममांग 14 सुबह बेटिंग तौ अमदी लेरमोइद्रा 14 लक बेटिंग तौ बुदु बाउ द मागी एवरेज अमदी सोइ लेरमनेबा अदुदा लौगिब एवरेज केदोबा रन दो अदुदगी हंदकी एवरेज ना एवरेज रन जिना 5 हेंगल हेबने एवरेज तो 5 हेंगल ले हेबनेदा हानगी दु 5 हेंगल है हानगी दी हिंगत पुन नत्रो हानगी दु कनागी ओइदुनो 14 इनिंग्स पाउ ममांग 14 इनिंग्स आदि बेटिंग जे इनिंग्स आदि बेटिंग नत्रो 14 इनिंग्स पाउ सिदा मागी एवरेज अमा सोइ लेरमगनेबा को अदु एवरेज खंगदबनिना अखोय ngak x loksin loba yaraba ado hauji ke doba betting karak suba de man tawrija 15 suba toksile ko 14 suba legre 14 bau tawre up to 14 bau legre hadangna up to haris ke no kai digi na horuk tuja pai makok tigi haubudagi betting tawrok pasina 14 suba betting tawbu siba buda ma average x lorame aduga up to 15 innings saibadi betting je karak tawba betting je 15 lak tawbu siba dana ma loba average se ma ya manga hengale adu x plus kya 5 ओरनी है सीनेब क्वेश्चन मीन तौरीसे नोना क्वेश्चन जी पाका सी उ ngमगदौनेब ngमद्रिसे कईगिनो ngमदब यौरम बय नोय मरक्ता कइनो क्वेश्चन जी इनों नो सुम टाइप से थेंगनबइनेब अदो होरेन अनिरक सुर थेंगनर कान नो हेरकनेब अदो खंगो को सेना हल्लिबसे क्वेश्चन की मनुंगी आइडिया जी सीनेब ज्ञान दाब्रा से आइडिया क्वेश्चन पारगा आइडिया लोक्सिन बहित्रदि सुयादेब कांसेप्ट से क्रिकेट की ओइबा मागी ओइबा वही वता खर यावरीदन इनिंग्स का है जे बेटिंग थोम मदुनेब नत्रा क्रिकेट बेटिंग पार नुपान बेटिंग अमुंग थोमजे फर्स्ट इनिंग कौरे हयेंग अमु बेटिंग पार दे सेकंड इनिंग अनि सुब इनिंग गाइदुनेबको यारे समाय लेरेको अदि अमु के दोबा अखोना टू टेल रन जे टू टेल रन पुथो के तारगदि के दौनी माना बेटिंग क्यारक तोबा तारा मरिक तोबा एन जी 14 नेब सिना ताकदि एन 14 जे एवरेज x लोदि टू टेल n into x equal to 2 लाइदे ने 14 क्या लानी 14x लानी सिना करी n जी क्या होइबा 15 ओरनी को अदुदि 15 into क्या लानी पुरी नरोसी पुइना दुनी को n गा एवरेज पुइना दि 15 गा कना पुइना तारा टू टेल जा 15 गा x plus 5 गा पुइना रोसे अदुदि क्या तारे इक्वल टू 15x plus 75 तारे सी म तारे अमना सी तारे अदु नोइना खंगदबा अमना यमको ngसाइगिसिना अहानबगिसिना केदोबा माना बेटिंग क्यारक तौबगी तारा मरीरक बेटिंग तौबदा लौबा अपुनबा रननी सिना बेटिंग क्यारक तौबा तारा मंगारक तौबदा लौबा अपुनबा रनने अकुन बजिना खरदी हेन ताबने बेटिंग क्यारक तौरिबा बेटिंग तारा मंगारक तौबदा माना लौबा अपुनबा रननी सिना तारा मरीक तौबदा लौबा अपुनबा रनने अकुन मना खरे हेले हेली सरुक सिगेनो अकुन बगिसि यहोल के तारा गनि ngसाइ माना 15 सुबदा क्या लौगी है 15 सुबा बेटिंग तौबदा 97 रन लौगी है नत्रो सिगी 19 सुबा जे सी सरुक से हापसिल लो ngसाइगी तारा मरीरक बेटिंग तौबद लौब रन जिदा क्या तारा मंगा सुबद लौगी रन 97 जे हापसिल लोबा अतादि मबानी से इक्वल वेरनी से अनि से मानरने क्या दाइ खोइजा अतादि हाइबगी अथदी 14x टू द कना हापसिल लगा 97 हापसिल लगा ngसाइगी 15 इनिंग्स द लौगिबा अपुन रन 15x plus 75 से तारा कने हेबा अदि x पुथो के दो तारा 14x से सुम चलदी x ता होरबा 15x की मनिंग दे खादूरनी को सिगा सिगा खादूना रोनी 75 से सोम लाओ 97 दे की 75 खादूनी क्या तारा 20 का x की वैल्यू क्या तारा 22 सिना ताकपद के x ना हाजी मिन तो इसके नो x आदि सिना त्रो असाई क्या माना बेटिंग तारा मरिक तो फाव बद लौगी बरन अपुन बदुनेबा एवरेज तुनेबा को x नेबा 22 नि दात्रा हौजी पुथवासिना कनानो find his average after the 15 innings 15 innings लोरक पदा लौबा एवरेज तो सी नेबा माना हौजी हंगी जे क्वेश्चन ना हंगी जे अकोन बगी x plus 5 सिनेबा अदि x ना 22 तौरदि 5 तिन लगा क्या तारने therefore x plus 5 तो क्या तारनी 20 का 2 दु द 5 हासे लगा 20 का 7 ला आने सिदि म्याम ज्ञान तारे को सा सिदि हेन लाइबा शॉर्टकट अमा ताक नम होना रखे कोई 27 ताजी ज्ञान थावरबो तारे को कॉपी तो सिलो आई सी क्वेश्चन से ज्ञान तानाबा थ्योरी मसाम पीगेबको हंकसी मथक मथक मयाम नहीं नदी सरुक्ति ताइसदा को एनी क्वेश्चन हंगकपद लाइथो खुमगम बै सांग तौजेबको सेंखसे विथिन सेकेंड दा कोलम सुता थादन होटगम बै सांग दा हैननबा आई क्वेश्चन सिगा मानरब तौबा अमदा आइडिया पुसिलके ज्ञान तावरेंग जे यारे को सिबाउदी को ज्ञान तारे को सी ओके
ꯌꯥꯔꯦꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ 97 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯊꯗ ꯍꯣꯠꯂꯒꯗꯤꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯄꯤꯒꯦꯀꯣ average ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯟꯕ ꯇꯥꯅꯁꯤ age of ko 5 children is 12 years when the age of the teacher when the age of the teacher is included adi yahon bhai bani ko then average asamini ko increases by 1 year teachers age tu puthok se teachers age is ojagi sahi du kya sudui no se puthok si question je nai na bad noi hojiki idea du la ani ko si nai na se satra kya no manga je mogi average age kya no 12 years ne average age 12 years ni hoji ojagi sahi hapsilakanda oja hapsilakanda ojai sahi hapsilakanda average se amuk lawru hole average anobo lawbada 1 year increase oire ojai sahi du kya oiram dino muna taw ko sidagi learn to shortcut to hoji anka du question line hot ngam dine ba ewa hana oja yawdu ni mi kya no n into average equal to kya ba n ge average puina ba formula je no total hai dane mamang da ai ta khare ko se ado ahamada oja yawdu manga gi average kya no 12 ni angang manga leire mo average 12 ni adu ta 12 years ni purina di kya tara 60 taraba oja yawradi mi kya sura taruk sure adu kan average ame ngale adi kya tara 13 tarni ko taruk 13 adi 70 taraba adu di akun bagi sina keno oja yawra kan do oiba apun ba sai sina oja yawdri ngai natra adu side hengale saruk se kana no heli saruk se 18 je kana no teacher gi warane adu teacher gi sahi je kya ne hani teacher sahi je 18 ne si angka je sumaina hot phasi ai ko se ina si angka je ina sumaina hot leba ko ma'am si gyan tari lawe ba ko lairam ngani da oja sai puto bo jam lain puthwe adu aina amu hotu sin another method to hotu ne basi khal laiba method amada hot la je basi ko kamaina hotu ba amti ngo yengasi ko masagi yaraba ojagi sai hije masagi angang mangagi average kya ne hariba angang mangagi average 12 years ne hajin ta padi moi khudi mak se sahi di mandi manara moi average puthok pha je samana na lohon grabane 12 ne lohon grab na tro lupa samaga sani ga sahungi average kya no moi ahungi average sani ne hamna tro moi ahungi average sani ha ta padi moi pulap sani uram madu sani dum leijare sam uram madu sani lograbani sohum uram madu sani belu je sab mana lograbne have natro have natro average have sab mana tim thokrabane ba sang mana laba sab mana laba belu ne have natro adun takpadi ngasai angang manga gi average se kya ne hariba 12 years ne have ni angang manga gi kedoba average 12 years ne have angang manga mak se sai trying to sure lobu yarabane ba ko ado oja du su sahi trying to subo oja ora men khala jeba average ta karim ta hongoi have na troi na ja yawra iba mi du na ngasagi hana oram mi ba average to adu ka sab mana ba sahi oram taragadi average ta kaim ta hong ba leiroi ba to bu bu yawra iba mi se ma yawra kan average ta hengale ya habsin ta podi mahak se ngasagi average 12 to dagi khare helaga la ab mai se se ngasagi average 12 to ke doiba khare adu dagi hela abane ba hele saruk to hapsil di magi chai ora mane ba to apte ki kya hele ba nasai average to apte kya hele ba hele bi saruk to kya di average to kya no hele bi saruk to kya di n duga n into increase average to kya no increase average to kya angle ya to ap le re ko n mi kya no se oja yor mi mari surum na tro adu di average to kya angle 1 angle da na hai bro
मीदु क्या सोरगे ओ मी तरुण ने ओजा यारो तरुण ने मीदु सोरे को कोना मीदु क्या बा ओजा यारो का तरुण ने मीदु ओजा यारो का तरुण नत्रो अदुगा एवरेज न वन एंगल एवने अदु तादि 12 का 6 1 6 का तिसना दि 18 अदुना ओजाई सही जे 18 सुमाना अकोन बगी शॉर्टकट सिने बाइना नोइदा हायनिंगी जे यंदा राइजा अकोन मदा ताइबे सिगी शॉर्टकट से खंगन निंगे बा आइना नोइदा यंदा राइजा ओजा यारो कांदा ओरक पसी यारे को अंदा सिन तोंगमब्रा अमे को अदु सिगा समाना मोंग द होजिकी ममांगे अंक दो होतुरिबम यंदा को नन खंगदा बजे ममांगी क्वेश्चन तो येंगाजे सिगी ज्ञान तारे को सा हाना एवरेज 12 तो ओजागी सही तो एवरेज 12 ते खरे हेलकपैनी एवरेज हेंगले जे एवरेज हेंगल अबनिना साइ हाना एवरेज तो दके दोबा होजि ओइरिबा मी मसिंग दुगा इंक्रीज तो एवरेज तो पुइनरगा ओजागी सही पुथुएदना अदमाना सी सिनरगा होजि की ममांग क्वेश्चन दम होतुइने सी क्वेश्चन जेम होछि ममांगी दुको अनोबा मेथड तो होचे होजि की मेथड तो पालगा कमाइना अछिना मु लाई दुरबा अंक जेम मुन ताव को यंगो 15 सुबह इनिंग्स से को 15 सुबह इनिंग्स से हफ्ते लकान नत्र रन क्या लोरी जा अब 15 सुबह इनिंग की रन से 15 इनिंग्स की 15 इनिंग्स की रन से 15 इनिंग्स की रन अखोई की 97 से कमाई पुथोकनी असै फॉर्मूला तो बा हाना की एवरेज तो क्या बा हाना की एवरेज तो क्या नो up to 14 innings पाउदा up to 14 innings पाउदो अरंबा एवरेज तो अखोइना x नि लौसे लोबको अदुदी ngसागी पुथुपुदु माइन तोरसी 15 innings पाउगी एवरेज से 15 innings की रन 97 से कमाई तारि नोय तारगे दे दोबा हाना एवरेज x तो दगी मा खरे हेलमगने हम नत्रो हाइब्रा हाइदब्रा होजिकी तोरिदो हाना एवरेज के दोबा हाँ एवरेज तो दगी होजिकी ओजाई सही पुतो पुतो प्लस तो बुध हाँ एवरेज ते खरे हेलमगनी एवरेज ते क्या इंक्रीज तौबा 5 हेलक पुनत्रा सी 5 से का एन के पुइना नि हम नत्रो अदुगा तारक पने सी 97 सी पालगा मु थुनो हो जाय मेंटली आई कोलम थाद होन ngam ka ni ko si a ma gi haitring gi di कोलम थाद बि थारगा होट के जेबो को हाइबदि सिगी 15 इनिंग सुबदा लौरी बर 97 से हदि ngasai ओजाई सही के समान रबने से अमरोम न ngasi क्वेश्चन दु गेंग न रोगदि को ओजागी सही पुथोपद के दवे हाना की एवरेज तो अदुदगी ओजागी सही दो खरा हेंगल अबनेबा अदुनी एवरेज ता इंक्रीज तो रही एवरेज ता क्या इंक्रीज तो है 5 हेंगल अदुमाइना ngасai की टाइप तो को एवरेज ता 5 इंक्रीज तो रे को अदु मी दि पुना क्या नो अदु एन दुन पुरी दाना होजिकी ओजागी सही पुथोपे होजिकी अंक दुनि सुने एवरेज अंगांग क्या नो मंगा एवरेज 12 तो ओजागी सही दो n इनटू एवरेज अम हेंगल पुरी दाना इदु ट्राइन क्या ने तरु इनटू 1 ना ट्राइन पान दागी देना हौजिकी क्वेश्चन दुनेबा पान दुइसे इना यंदा कोजा हानि ओरम एवरेज x तो के दोबा मी क्या बा हौजि मी क्या लेरगे हौजि सी मी 14 ओरम 15 ओरम त्र 15 5 जा क्या नो 75 ओइदो नत्र अदु तागदि के दो तरे x पुतो क्या दिस 15 5 से 75 से असम खाइदो रजी 97 दगी 75 खाइदो 22 ताद्रो x 22 तारे अदु तादे अखोन पामिसिना हानि एवरेज x तो दगी 5 3 से लगा 27 तादोइनेबा कोलम थादबी होट याबजे सी मेथड से पाना हेरादी कोलम थार अरोइबा अखोइदि सी हेबनिन आंसर द 27 सलाम खोट ngam साइना सी मेथड सिना शॉर्टकट माइंड कैलकुलेशन उंगम कदुइबा ज्ञान तांगम रसिनि आइना हनिंगी से असे प्रमाण क्वेश्चन नम पीरे अदु प्रमाण दु पुसिलेनि समाना मोंगदा सिदा 97 हारिबा 15 इनिंग्स त लोरिबा रन जे कइनो हाइतारा गदि ngसागी हानगी एवरेज तो अदुइ ममांगदा लेरबा एवरेज तो अदुदगी खरे हेलेबा ngасai ओजागी सही पुथोपदा तौगुमने बसे हाना एवरेज तो के दवे ओजाई सही पुथोपदा ओजाई सही पुथो हाना एवरेज तो दा प्लस तवी के दवा होजि ओरेबा मी अपुन मदुगा एवरेज इंक्रीज तौबदो पुरी नबदो अदुमाइना सिदा लोरिबा 97 के दवा हाना एवरेज x तो 14 इनिंग्स पाउगी एवरेज x तो दगी के दवा टोटल n दुगा एवरेज हेंगलबदो पुरी नरा ताबोगे दौने अदुदी मी दि 31 31 मंगा 75 अदुदी ngsaina nang adu si concept ji khangam tar 97 75 khaido oga 22 tare adu man hangi positive average increase orakanda orakpa 15 innings ki average to ni adu 27 lakh to ni yam dabra id method pudi noina tongzoro khara ko kwangba kamuna khitang sigi method sida tawro adu kolom yaudro se salam ungamani ko yam dabra ja ha
increase average increase harakani decrease haraga disi minus lakane ko yare si sin shortcut oidena ko adu sida si question sidi mi yongosi sen example piri je question mo khot ani ni ko si siga sinama si ko si kanai habani the logic si khangwa ba andabra next am yongasi there are 90 female members and 60 male members in a club mama mi kya laiba club mama lai se 90 kya ba 90 female members and 60 ke do ba male members in a club if the average age of female members is kya 35 years and the average age of male members is 45 years then find the average age in years of the whole club apun madugi sidai se noi angka je allegation haibam tak tore hojik su theory ma si question je pai ding the theory ma han ta ke ko allegation pandraga su lai di lai ne ba ko allegation ji pala kam lai ge si ing aduna question nei na theory tak tu ne ba do ji ko aduna every video maru oirakani ai video khudi mo lo yeng ko question number 3 se adugi allegation pandraga su lai budi lai re ko 90 female members 60 male members in a club with the average of the female members this and the average age of the male members is this then find the average age of the apun bagi average to put wa natro adu di sumai tarane ba se angka hot ke di sian hola maji ko nupi kya no female 90 natro female ji 90 ne ba ko female 90 moi average na kya formula ji si sinara khot jare n into average equal to ke do ba tu tel hai ba ma lai dana adu pala khot jare ha ma dingo nupi kya no 90 moi average kya no nupi 90 average kya no 35 na ta nupi 90 ki average hai 35 ne 35 puina ro si lai re ko tu tel ma la ni ko ma kya ai tu tel ma lai zero idra 90 du kya 35 la ni ko tu tel lai zero ko adagi nupa kya nupa 60 ki average na kya 45 si wale re ko 60 into kya 45 amale jarne ba adu mi pull up ki kya mi pull up na kya tara 90 ki 60 mi pull up to kya no 150 natra 150 tare ko adu 150 ki average to khang de nga x lok selo adu tu tel kya tara ni 150 x taro idro adu si mi sa me khai apun manatra si jo sida lei si mi sa me khai apun manatro ha mi sa me khai apun manatro ani si maram thokpra adu si ani si man halo equation sem haibadi sidi equation number sem ma 90 into 35 plus 60 into 45 equal to kya 150 x mai tarani ko sida angko hot pasida ai mayanga manada ko oma sanara ke gi oiba ma angko hot pati loi hai ni ko aina pame sina mayam dagi akoina something tawe ha du ne ba mayam na haina da ba mong da khara tause ba adu natro hai bai se kakna bagi ni mama toro ke ba isida yengko sida 5 kama lo ya de ko loina 35 ji 5 ya sida 5 lo ya sida 5 ya odra 5 ka di si 30 ko ko masum ka ke masu ji kai no masu silo hong tri ja को मचू सिलगा क्या सुम तो ले यार को क्या ना फाइम का दी बे को मचू जी थोड़ी चीज के गिनो क्या बस या को लोम जी के गिनो यार बा मचू जी ने सिल जी थोड़ी तो बा alright I'm confused I don't know adu kya bachya 5 ga di 30 tara dro si 5 ga di kya ba adu tam kya no leja ama ani na tro tam ani le silinge de kakna tara ga di ke do tare nang na 5 ka kre 30 adu 5 si ka ta si ka 5 ka di kya no 7 mathang di si 13 ka di 31 ja 13 ka di som 32 ja som 33 ja adu hom tere kuma thoi ani ampan 35 adu kya da kuma thoi ki 35 ga di kuntra ga mapan this is the answer ku kakna du kyan thau bra oi kakna bai mong ta mani le ringe de kakna bhai je example am pige ko 12 ka 16 ga da 2 ni elo
12 का 16 गदी तूने लदी क्या तारे 28 तूने लदी क्या ताबम थोई 14 ताबम थोक्त्रो अदु तिसिनद्री गेद नना तिसिनद्री गेद कक्न गे तारगदी नना तिसिनद्री गेद कक्न गे तारगे दौतारा सिदा जु कक्कदब मरक्ता ताम अमा लैरिबको ताम अनि थोइबको अदुना अनिम कक्तारे 6 तरुक निपांग तिसिनराने होजि क्या तारा 14 सिमान मरक्ता प्लस लैबिने है याइ को सि लॉजिक सिने बैन तोइसि मांग मानद मोंग कक्नै को सिदा नंग 90 into 35 पुरिनरनि 60 के 45 पुइन तारक फोलनि तिसिनरग 150 मियन थोक लेरदि मतम संग्रनि दना मांग मानद मोंग कक्नग्रिदु ज्ञान थाउब्रा ताउदब्रा अमक रिपीट तौबिउरो आई तबजिन खलक तौबिगे को अमका तबना ताके 90 into 35 सिगी टोटल जिगा पुंजिलोबा पुंजिनबा मीन्स प्लस तोरो 60 into 45 पुंजिलो अदुगा केदोबा सिगी 150 s का मानने हम नत्रो नत्रा कंगना मतम द केदोबा कंगना मतम द सी 30 न कक्तुइ नत्रो 13 का जुयारे सी 13 का दिका थुंगे सा 13 का 5 थुंद्रो 13 कक्पनी न सी अहमद कोइ 13 का एबो को 13 सी का दि 5 थुंगे येट संग सासे ओइ थमद तामनी सुबनी न सी 13 का दि 2 थोकने सोंग कक यादे अनिम कक्ताव ताम जी पुंद्रिंगे दे कक्नरबेन 13 का दि 3 थुंगे अरे को अदुदि के दोरे अमक 5 न का दि 5 न का दि मथंग 13 कक्ले हनंग 5 मन का को 5 का दि 1 अदुदि सोम दजु कक्ता दे सी ताम जे दजु को सी ताम दजु 5 का दि 5 9 जा 45 सिदजु कक्कदा सी ताम जे दजु को 5 7 जा अदुदि क्या लेवरे सा 3 7 जा 21 प्लस मयादे प्लस ले रिको सी प्लस है निकाउनो 2 9 जा 18 असोमदना x मथन गावरे अदु 18 का 21 पुइनल दि क्या तारे 30 का 9 x बिलु क्या तारे 39 म्याम ज्ञान तारिको सा कक्नबगी मयाम दगी अखोइना थुर दौने सी ओरदि याइको सा एवरी सिंगल स्टेप अखोइ शॉर्टकट सी मसा 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 हाइजबी बेस लेवल जकदौने 100 मीटर रेस ने कोइ थादुसी बट सी क्वेश्चन जे आई अनदर मेथड तो होलगे हौजी तौदुसिना एलिगेशन मेथड से आई दलों पंसिन यारे तौबदु नुइ खंगोय थ्योरी ताक्टिमिना अदु एलिगेशन जे मागी चैप्टर तोंगाना आई सी चैप्टर से मथंग रेशियो ताक लोरे कांदा मथंग एलिगेशन गे यौरखिदुनि को अदुबु हौजी मतंग जे संगा मामिन एलिगेशन जे हाबजे केनो हाबजे कन्सेप्ट मचा माइ तामागे होरगे यारे को एम ज्ञान तारी एलिगेशन हाबजे अंक लाइथोनबा अदुगम मेथड नबनेबको यंगजुको असि ज्ञान थानबा सि खर मुन ताहरोको याबा यंगजुको सेंग जे मखल अनि लेरे वेराइटी 1 रुपीस 40 per kg सेंग केजी द निफु पीबसे एन केजी अनि वालेबको रुपीस क्या ताने टोटल प्राइस लुपा 80 ताब्रा सेंग केजी दा मयाखै पीबा अमगा लेरे लुपा क्या केजी अहुम वाले लुपा क्या ताने हम थारो लुपा सामगा यखै ताब्रा टोटल पुन्ना लुपा क्या तारे लुपा सनी कुंट्रा टोटल प्राइस ने क्या तारे टोटल केजी ने क्या तारे केजी अतादि नंगी हौजिक सेंग जी केनो अनि वेराइटी अनि नत्रो वेराइटी नंबर 1 अमना वेराइटी नंबर 2 अनि मिक्स तौरी नत्रो वेराइटी नंबर 1 वेराइटी नंबर 2 से मिक्स तौरे सेंग मखल अनि के तौरे बैना मिक्स तौरे को से याब्रा मानो सेंग मखल अनि से मिक्स तौरे बा तोंजु तोंगोगे मांगजु मांगोगे हरगदी आई के दौतारे केजी द लुपा क्या क्या थादोकनी हाय मी जे सेंग केजी अहोंग बजु सानिंग दे अनिमक अफबगा फत्तबगा नि मिक्स तौब मीदु सेंग दु सानिंग गे हाबा मी यावरुक तारगदी केजी द क्या जोन तारे मांगा ने सेन थोद क्या थोंगे मांगा मरी कुन कुंट्रा मांगा तो लुपा निफु तरब निफु तरु लुपा क्या 46 पर केजी द लुपा क्या थादोकनी केजी द लुपा क्या थादोकनी बा निफु तौ थादोइद्रा सि चुम लेरे फोने बसे आई नानिंग इज हजिदा एलिगेशन ने पांदोइने बसे एलिगेशन जे तौदि केनो हैतारगदी हजि येंगो को सेंग जे
टाइप 1 क्या बा चेंग की लुपा क्या पीबा निफू पीबदु नत्रा केजी लुपा निफू पीबा टाइप 1 टाइप 2 केजी क्या पीबा यांखै पीबा नत्रा हाइरिबा अनीजी मबानी यासिनदरगा मिक्सर दु नसी मिक्सर दु क्या बा मिक्सर दु केजी लुपा क्या पीबा निफू तर पीबा नत्रा अदुना मयाई थमगनेबा को मयाई थमगा नंग तौदिस केनो सी मपा मपाजे चुमसिंगदरो केनो तौदिसना सी कना सावेलेसा मयाई 46 से 46 से 40 दगी जो साव हेनबा 50 दिस पिक पे हेनबा मरकते लेबा नंबर ओइदि सी ऑप्शन 6 तसु काना दुइनि को ये मताई सी बेलुनि सी मरकते लेबा ओइगदौनेबा को अदुगा सिदा थमदिसना 46 न साव हेनबा 46 दगी 40 खादोकदबा सिदना 15 साव हेनबा 50 दगी के खादोकदिबा 46 परेंग परेंग मा पाम पाजी खंगेदर से तीन जे कापो क्या तारे सिना सिना क्या 6 रेशो ने बसी तारकदिना रेशो ने बको सो आई सिंगा साइ सिंग अनि से केजी क्या दिया नगी बे सांग नो कथना दि 2:3 अदो सी 2:3 केजी दि यानगेद्रो अदो सी फंगे सुरबो क्या लाइक जा 2:3 यानगे सिनि एलिगेशन पुथोक गमेसी अदुगा नंग नंबर की 46 से सी ओइना हंगपसु यारिबो क्या बा सी मरकी के दोबा 46 ओइना खंगलमद्रे खलजेबा सी रेशो पिरमे सिगी 46 ओइना सिबुदी आइना क्वेश्चन जे नंगन इथो ताकपगी लोइन उबै वाने को डेटा जे एलिगेशन पाले जे सुमायना पादुइनेबा हने को नन सी मयागी जे खंगद्रे खलजेबा अमाहुल कने सी 46 से 46 से अखोय हजि खंगीद्रा अखोय गिवना दिया खंगी को खंगबदो नंग खंगद्रे लौरसेबा सी अदु सीदी पिरम में खलसेबा सपोज से अंक जय मुथलगे को हमको नन स्वाजी मुथलगे बसे हनना रेशो जो पिरम बा 2:2 क्या बा सी रेशो जो पिरम गा मयागी चेंग केजी द निफू पीबा अमसुंग केजी द यांखै पीबा से टिगी चांग द यानसिनरे अदि हारिबा यान से केजी द क्या योंदुइनो गान मयागी जिनेबा अम हंकदुजिना यानदारे को सुमाइना क्वेश्चन जे अनि थोंना खोटप यादुइने को साइना के दोबा मयागी जे खंगागा रेस चेंग केजी द निफू पीबा अमना केजी द यांखै पीबा से मारजे क्वांटिटी जे करम करम चांग द यानसिनर कांदा मबाने की मिक्सचर दो लुपा निफू तरु तु योंदुरि गे साइना लुपा निफू तरु ओरगा सी रेशो जो इना हंगबने म साइना को हंदा किसिना सके दोबा सी अनि जी पिरमगा सी मयागी जो इना म हंगजे रबा हाइजा मयागी जो इना हंगजे अदो मयागी खंगदब जे अखोय सा एक्स लोक्सिन तारे से अदो होतारे कमाय होतोइबा अदो सिदा लाक्तु सी एक्स अनि जी मरक लैदुइने हम नत्रो 50 दगी एक्स खादुक्तुइ नत्र सिना सी जगा जे 50 दगी एक्स खादुक्तुइबा सिना एक्स तगी ना खादुक्तुइबा 40 खादुक्तुइ नत्रो एक्स ना चावेन मनिना अतादि सी अनि जी रेस तिदा ताराइबा रेशो नि जिगा सी 2:3 मानदुइ नत्रो हाबदि 50 माइनस एक्स हाबा रेशो जिदा 50 माइनस एक्स गा एक्स माइनस 40 सिगी रेशो जिगा सिगी मथकी 2:3 गा माना दुइने अदमाय तौर करंट पुरी नरो सी सुमाना से करंट पुरी नरानी ओम मंगा 150 माइनस 3x इक्वल टू twice x minus 2x minus 80 सुमाय तौर का होलो x तो तार कनेबा 3x से सम सकरदी 5x तारोनी सोमदना 80 सोम लादी 230 लानी अदु तादी क्या लायसा 5 ने लादे अदुम x बिलु से क्या तारा 46 अदुम ताजराने अंकदो सी पुदोकपसे अदुम हायो बसे सिदा सिदा होली सिंजे अदुम उ याना रहेजा 150 minus 3x सिगी रेशो जिगा सिगी रेशो सेनी येनेबगी रेशो जिगा 2:3 गा माना गने सी क्वेश्चन जि खंगो बको सी x लोक से लोगपी सुमान तोरगे एलिगेशन है जी ने याना रे ब्रो सिगी सेम एलिगेशन की कांसेप्ट से होजकी दु पानोइ ने बैना यारबा अदुगा होजकी अंक दु लाहन दुने बा असai मेथड दु सु लाइरे तो बदो मेथड से सिम जो हाइजि लोरो एलिगेशन है बसे अते दि सेप्ट सिंग दु दम संग तो लेरे बा खंगाबा अनिंगा बो यांदारे बसिबा अबा एलिगेशन कांसेप्ट से यांदारे को से अदुदि मको किदम लाजे असai जे खोटपदि लोगरे तो बदो बैना अनदर मेथड से तमिरम के तो बने हाइदि आई क्वेश्चन नै नरगसु आइना तौरिजे केनो नै नना नोइजे अंक जिंजे मखल शॉर्टकट मखल कांसेप्ट मखल पुसिलगा अंक जे हेना मकोंग सिंदोली नेबा यान दादब्रा तारिब्रो नोइबा हा
तरंग मरंग चतेबा चलोइदा कदबई चतीनो सो फजन ताइसदी हा तो क्वेश्चन एराइज तब याय को वारबा चालो लौरो हा नोई थौ याद्रे मे इथक तारेना नोइजो नोमदम कोचिंग गा लाइजे कई कनो इसा थेकर पिया आसा थक लेरा दिफाई आईफोन लेरी गन एंगोंद उचिलक पुदुना दे आईफोन लेरी गन उचिलक पुई गत तोक्सलक पुदुना खाना रोएबा असाबोर पुरागा नमाना मे गत क तौरा अदु ताते खुबा खुगे सर लेरी गा जिंदना आईफोन उचिले एंगोंद अरे 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 को एलिगेशन पालो खोले सिगे से कमाय दोबा एलिगेशन तौगे हादी मुना तारो एवरेज नुपी की एवरेज क्या ना अंक जी थी लाइथों रेंजी को नुपी से FEM की गुनो से F को दी यू को नुपी की एवरेज के दवा ना दर कनु को कैमरा लेंग नी को नुपी की एवरेज क्या बा नुई खुमो को आयु आरे नुपा की एवरेज क्या ना अदुदी कनागी अपुन बगी एवरेज में इधर थमदी नत्रो अदुगा नुपा नुपी मसिंग क्या ना सिदारो नुपी क्या नुपी 90 फीमेल क्या 90 अदगी मेल ने क्या अनी की रेशो पुतो कुन अहुम लाले कुंत्रा अनी कुंत्रा ओम अदु 3 तो क्या 2 नत्रो अदु हौजिकी दु मोंग खोज याद्रिबा कमायन पुतो की x पुतो पैजे कमाय दो इक्वेशन ता खरदाइना अदु अदु अमु तौरुनो ताखै को हम कुट के तो x पुतो न होनबगी सी दु येंगो बको ओरिजिना पुथो अखोद ऑप्शन यावरमी तौबीररोइबा कैदौदी बाइदिया अमुक सोइन करी हागी सी मरक्त लेदु आंसर से कना कना मरक लेनिबा 35 का x से 35 दी चावेनबा 45 दी पी हेने हदेना ऑप्शन 6 सु यारानी दी चावेन मनसा हो याब्रो नेवर आंसर वेरोय ऑप्शन नंबर डी आंसर वेरोय मानी माबानी मरक्त ले मनसा होनी सी ऑप्शन 6 तसु काना द्रिबसा काना रे को अदनी एलिगेशन मेथड जम काना बनी अदुदी बेलू जी पुट तोरो तोरो येंगो से सुनंगना मसिदा अंक होल लेर के दोने सिदा अपंग थोना ताद्रो से ताक लांग लोक तो पिरो से 40 दु मेलम दिंग बिरो से 40 नत्र नंग मेन दुजा 40 दक मेलो सुमरे 45 दि 40 का दो क्या तारे 5 कमाय से मानर कद्रो से बो सुम कद्रो रेशियो 3:2 तादो नत्रो सुमरो तो थो जे दोने अदु 40 सु सुमरो का दक कंथ क्रो 36 सम मेलिंग सिरा 45 36 खादो दी 1 तारबो सुमकद्रो सिबो सुमरोय द तोपिरो ऑप्शन नंबर very very easy लाइद्रो एलिगेशन खंगमदि कोलम बु थाबिद्रे आइदो सिदा सोप एक सोप तो बगी सागे म इक्वेशन गा सारा तो बिदुसु तौद्रसु यारेबा वैल्यू पुटिंग तो 39 मेंजिलुने 40 45 39 तो 6 ताब्रा अदि सिदी 39 दगी सिगा तो तिनद्रो क्या दरा 4 ताब्रा अदुदी रेशियो कथनरदी 2 नगदी 3 2 गदी बो मानर का दौने हदाने वेरी इजी एलिगेशन पानबगे एलिगेशन कंसेप्ट से याम तानिंग लेरमिनी सि फरे सि क्वेश्चन तावरे हाय मागी चैप्टर माई क्वेश्चन मैम अमगसु लोइनर लाखिनी को तम तम के योरिजी यान दारिबो मैम सिबो ताब्रा तादब्रो सिगिसि आइदि 39 जी पुट तौसिले अदुदी एलिगेशन मतुंग इने के दोरे 45 ती 39 खादु थिन नत्रसा 6 तारे असिना 39 चावेन में 39 35 खादु दी 4 तारे अनि रेशो कथना 3:2 तारे अदु 3:2 तारे सुमे को समाना अदु असुम ऑप्शन थीरो समान ऑप्शन जी पुट तौसिल थीबि यारे एलिगेशन जिना अंक जाम थिना लाहलनरा अंक जो खोटपा हिबदु नते अखोइन थीर कदु जी अंक खोटपा हिब दका ओय अदु दगी याम थु नाम खोटपा ngam दका ओय रे नॉलेज लॉक्सिन बाहिब मिदि याम हैरमनी को अदगी गेम सानागे द तुमसित फावदो सात्रदी सिदि उइनिंग मनी हा यों कनोइदि दोलोइदि थवा यावबनी पाक्थदनि इंगि सुद्रा सुमानि यंगदबा अरे को नेक्स्ट तौजी इन थागत मंदन हाराव लेरमनि दोलो इफ ए शॉपकीपर मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ पल्सेस व्हाट सी एलिगेशन पांदुरो माले दुकानदार अमना करीबा पल्स हाइदि हवाई मरु मरांग से केदोबा लुपा केजी द 80 पीबा मगा 95 पीबा मगा करम सांगनिया सिनरेबा 2:3 दा What is the average cost of the mixer? Maya gi thi dore allegation pan dore si nungai rani ko ta ke ngai re mina apply to ngam reng ji
ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅ 80 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯅ ꯀꯌꯥꯗ 95 ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯃꯟꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤꯅ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯅ ꯀꯌꯥ 2 ꯇꯥꯕ 2:3 ꯇꯥꯕ ꯊꯤꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯇꯛ 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 ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯤꯔꯣ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯅꯥ ꯍꯟꯖꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ 89 ꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯅꯦ ꯑꯦꯁꯤ 89 ꯄꯥꯜꯂ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ kya khadong na kya dara 6 tabra sidi khadong na kya dara 89 sigadi 9 tabra 3 ni kadi 3 3 za 3 2 za ta thokre ahan basi lubuda daw khya do aga hotri ngi da ahan bagi try thor ta thokle remi sumadra ata isu mamgudra achum ban sani yaw hongna di nadra ata di answer is here ere ko cha da adune lagaw tha di thun faw do mi ni je summe ba aina paamisina aranba dudagi ko learn to han paameba asumba ta thokre daw yade amu sinje ko aranba kana sinje ge bi silase arba arama biji silam yengje ba amje arama biji sila yengje me uthar ke ko biji kya nam tharo noi khara chinjing angala ke 90 adu ta disi 95 90 kai do kya thara 5 tara roiba 5 ta ka ga tu ta ba oi roi da phone em to ko sidagi apang thonai tau lerni am khadong no tien dani si 1 2 ta dro oi roi da post tu thokro ba sumaina yeng bai roi dro hairani da hairingi to roge yarbo gyan tarin lo roge yarbo mamanggamu le haigan da ne maninggamu haigan mani ha gyan tari mamanggamu ba tari mi yeng du ta bai mami manda ba ha tabira o am hining ni yeng mira natraga confuse pe khuyem leidana mi mai thong yeng lek tai yeng toisi kana ko mi leidana ozana lek ta hosi munna di yeng bas mai to khadang me laga wakhan jina aduga parang jilo ha gharak pudo ma do mai mama jina khoi blackboard thamma ba man to mai wakhan jina pura america de kai di koi chat leibini ma toise adu mi joi ko adu di noi mangjani ko de Malan Mido. Question 5. The average age of 14 students and their teacher is 20 years. Sata kya no se? Oza kya? Oza kunga. Hey, lali. Question mun pao. Average sata thara mariga. Their teacher moi oza duga gi average se punna kunne average. Question mun pao ko. Oza ji lok thokre ba. Moi average age kya handare ba. 1.5 years handareba ozai sahi du kaya oiram dui no habna ha oza gi sahi je moi hana gi kya ba oza tok tok bada handari ro oza tok tok bada handar bada hana average kya no kun natro kun de kare la ni I guess to singi sumbrenge ko 41 ha ko muna tau ko oza sat phada oza tok phada ke dori no oza ji or mine ma tok thuk ranga average ke doye no 100 em natro to khri bo oza ji na nga sagi average oza ga satra tara mari gi average ye se kya ne ba kun ne em natro sina thak phadi moi pulop ji kun ni loksil longa tang log yara bane ba oza tok pada average hando baji mana nga sagi mogi average ori 20 years tagi he na oza sina pura sakre sahi ji habidi oza sai se average 20 duri hen ge bene ba sahi ayam mi ma tok tok ki dara ge average pa da handara ka dui na tro adon oza sai se nga sagi average 20 duri khare he le ba he le sina mi kya so ori mi en ga kana ga handari be average 1.5 oza kun le re oza hana average 20 duni ko oza gi oza sakra ga mi kya da ngawra tara mari da ngawre ko adu 1.5 ga puri naro tramni ga trawnga puina phone takra dena tramni trawnga puina di 210 tabra tai hai tigina na da leiban number singi any number puri no habi ting takra dena 17 18 puina kya tai yam haiba saje ko ko emta 17 18 puina di kya tara thunaro tera 306 natro mind calculation je ka hoina ina khara hel la chale Noi na namal wegi to waiso ama heta hangning mo ngone 10 90 mo level number ani heta hangone any two number
15 का 12 का क्या ले रहे दुदी 15 का 180 तारे दुदी very easy ताक है को ना आइना ताकी ट्रिक सिंग दे अप्लाई तो में ममांग दाइमों कमेंट तौर की बम याव सुम बेदिक में ऐसी खाना दबने अप्लाई तो या दबनी का है तो बुदु उत्से है मिंगों दो को या एक हदु उत्से है बनी तो के तो यार विदिनो फाई है रदी 17 का करा पुइन से 19 पुइन रो सनी हम 63 323 तारे के नो सेकेंड लोई पॉसिबल नत्रा अदने है रदी मान कैलकुलेशन लिंगो शॉर्टकट है रदी यारे अदुने हजि तारे बसे पुइन बजे 20 प्लस क्या 14 15 के जे क्या तारे बा 210 ने अदुदी पॉइंट लौथोकरगा 21 ngai hore ko ozai sai ji 41 ne ba sumaina trick ne besino ko hana gi average tu dagi ozana oza to ki besin sahi khare he na puru sakki heli sau tu pu to kya ta di lehuri ba mi du ga kedo ba lehuri mi du ga average tak decrease lai ba du ka puri na ro total adudi si 21 tare ozai sai 21 sumaina hot pa ma or khar line ho se araga na ma gyan tabi mayam ju gyan tabi du ho se araga na n into kariba n into average equal to total haibam lai dai na sin isam sam na yam line ho jare sina to ro hana ozaga sata tara mari ge pulami kya no trauma na tro moi le ringe de oiramba average kun ni adu punna kya tare total di sohum tarabo oza tok tok mi tara mari da ngai ho re oza tok raga average to kya average 1.5 100 na tro hana oiramba na 20 hoji 1.5 lok tok ro 20 di 1.5 lok to di 18.5 adu puri na ro si pui thu na pui nai gadra adu di 14.5 ja kya no simba puji ko 14.5 ja 17 na tra adu di 7 carry tawre ko adu di 14 ge 18 ge pui na direct long na 14 18 pui na thu ro 14 18 pui na ke ta ge sani yang khini thoi sani yang khini thoi to 7 afsela di sani yang khai mapan sitara ba adu kya handare yung se hana oza yawring eda 300 oza tokhranga da 259 adu kya tara 41 khaduna hoji 41 ta horodra this is answer aina hoji nei puri na bagi logic masa masa tai du khangobra mina tawna da ba pot khara henjin na khoina tawri je sini learn taw du ji ankor padi mi lo heroidro 14 ga kana puina bai no je 18.5 puina bai logic to ai ta ke ba ko sula pha bai 14 sula pha bai ni kai na to je 14.5 ja kya na 70 muna taw ko ina tawri do har ke ba aina simba pudu ta koi wari mala ne ba ko 14.5 se kya ba 70 na tro 0 thamaga na carry to nem tharo 7 adu di mathang da aina ke do ba 14.5 se puri na mathang 14 ga na pui na bom thoyaro 8 ka ai 8 ka pui na de bai na pulap 18 ga pui na bane ba 14 ga na ga 8 ka pui na da bi da ani mang loksim na tro kari ga ge si ba hai ra dia adu 14 ga 18 ga pui na ba phone di sai 10 19 mau da le ba number pui na ba tu sin na dro aina shortcut khudi mak sai ne yam ne utilize tawre ha ba 14 18 puina di ke tara kuni thoi da kunthai da sani yang khani thu ne tro sani yang khani thoi da khutta pu batare to ka sani yang khai mapan se aina simba puro ta koi wari na te ba poi matung digit ama le bani na poi matung 0 sini any number haro ji ha ne ba se puri na bo oi gira ama oi gira mayam da gi kidang excel oi je kidang enda ba se awit we ba ga ba do mayam da gi khara thoi na chat pa do ngam na sing na chat pa do are ba au du ai tare mayam de audu oise ba ko arba yan ta robo method ani ni tak le re na san matam sange aine method ani ni tak le je te kem na te concept singa na bu honari ni si question nei na boy wane aina tawjina question gi through da noi concept singali ne mai toji question nei na na concept masa mayam je singali ni adu ka khoina khanga ga le ba knowledge mayam je sina ba masa apply to utami ne ba yung so hoji gyan dara chale hore video do hanna ne yung video yung da ju gyan ta draba whatsapp ki through da kaida adum any question hang bi yani ai gi sata gak na ta na ai gi viewer khudima youtube yengi ba video yengi ba mi khudima angka gi oigre english oigre aina thagala khud any doubt le ba dum hang bi yani ta na ni ko yana bhaisa ai profession ji di sata help to gi simpham ni na help to tare yana ko yan darba logic masa mayam da gi khoina thuna yang hot ya ba masa sing je adum hayo ba ko sum mayam hay ka mina thun yang masa sing hainari ji ko koi manipur da su ai ba sata yam leiram ni ko the average age of 9 numbers is 15 if the average age of the first 5 numbers is kya question mun pa ji ko siran dora har ko yawi hoji ki to harak tai ne oza kun average age of 9 numbers kya ba
masing mapan gi average kya no 15 neba the average of the han manga gi average na kya 13 the average of the last 5 numbers kya 17 manga suba number du kya no very very easy maintain li khot ngam ni da sidi mapan manga la ni ko 135 trong doi manga 65 13 manga 85 65 ke 85 ke di 150 150 dagi 135 ka do di 15 very very easy man calculation da speed to yare yeng su ka pandu se formula number 2 du ni n ge average point ga kya ba tu tel ta ham na tro si pa lo tu mun ta ji ko maning na hian mani me american maning phama nei ri du dia chi data nei da bra ha are ko mi mapan ni ko moi mapan ni average 15 ni puina de sala phaw me adagi ne kamu de na sa taw da ba hai do man da ne am hai gal ku mi yoram ni ko bq wai kari we the average of the past han magi manga du di kya ba moi average na 13 na dra 65 tare akon be kya last 5 kina 17 85 si mi kya kya pun mano mi kya pun mana tra mi tara pun si ni tina di 150 na tra sin mi kya pun ba ma pani na tra akon me na khare he le ba be saruk to ngasai manga suba mi du idorom kamai wiri no he ri saruk to kya ne ba 150 35 135 khado di 15 ke do manga su mi wiri no do dagramo ye ulake ba ko iningam ngani na ha utse ba gyan ta na ba iwa mi kya ne ba mapan nadra ama ani ahum mari manga taruk taret nipan mapan nadra mi mapan gi ahan mai manga di kana no tinatra akon mai manga haradi sinatra ahan mai manga apun masi akon mai manga apun man 85 punjila kya tare 150 tara ba si 150 degi moi mapan ge pun ba 135 khado di kya ta howe ba manga sumu nu padu ta dro sida akon bagi na mi tara ne mi mapan manung da tara suruk pa ji no mi ame henjil dro henjil li kana no ama ani ahum mari manga si manga sumu nu pa je anirik thibe na tro ha sum da bro ina ji ba si manga sumu nu pa da anirik thi da bro ama ani ahum mari manga sida jawre som di thi da jawre ma ja anirik thibe saruk henjil li ne be henjil li saruk to ma anirik thi gi be ne ba henjil li saruk to manga sumu nu pa du ora mane ha ne ana sen to gamro to bra hoi sumaina concept si sengo kanda da bra ji ba aham mangai apun ba akun mangai apun ba tutel apun ba sa me kai mi tara gi suri ko mi tara suri je mapan sub da tara suri heli saruk sige no sidi heli saruk sige no heli ba tara manga se manga so mi anirik thi gre anirik thi ya de ko anirik thi ramina anirik thi ri saruk tu kya no 15 ne ba are ko na sun tawre are lor gi bikiya ba sidi 7 sidi video ji minute kya tara 53 se 7 8 po holam ya bring ji ko na sai mana ba yaw resim tim mun ngo listen a batsman in his 13 innings hang sorka tong na rasi ko asai han bada ina phajana ta khramina hojiti thuna tong ma bring ji batsman amada mage 13 subi innings ta run kya lawe ba run 85 lawraga average to kya increase tore ba 5 run increase tore na tro what is his average after 13 innings to orak average pu thwa bane ko ada di 85 se angle 5 angle na tro 13 ga 5 ga puina di 65 sidi 65 ka do 20 aduga 5 angle 25 tara mane sa kolom tha dan hot nga me ji ke no nga sai gi ama ma nam ta khra da ne koi ra ga yam tak sa gi ne na ama ka ra ki ko ang sai sor ka to patu ta ge 13 subi innings ta lori beran 85 se 85 hai ba 13 subi innings ta lo beran je 13 suba betting to bada lo ba si 85 run je ke do ba kamai phang dui no hai tara ga di ngasai gi 13 suba innings ta lori beran je 13 suba innings pok do mana lori beran je ke do ba ngasai gi hani average to mai mamang da kya lengni 12 innings pok le moidra up to kariba 12 innings pok le mani ni ko sibau do lo ba average to koina x ni lo si lo ba
क्या था सा ngसाई तरानी थोई सुबह बेटिंग तौब फाउबदा माना रन जे एवरेज एक्स लौबजी ताकद एक्स लौरी ताइनेबा एवरेज आदि सांग मानहलब नत्रो रन जी एक्स लौई खलजेबा अदो 13 सुबह इनिंग्स तसु माना रन जी एक्स लौ तारगदी मा एवरेज इंक्रीज तौरमोइबा को एवरेज इंक्रीज तौरी ताकपदी के दौरे हानागी एवरेज दगी मागी ममांग द लेरिबा 13 इनिंग्स ममांग लेरिबा 12 इनिंग्स पाउगी एवरेज दगी माजे खरा हेलेबा मान लौरी रन जी हेली सकदु पुतो कहते एन इनटू के दोबा एवरेज इंक्रीज तौर पुदु क्या ना 5 नत्रो अदुन पुरी दौने हम नत्रो अदुगा तारक रन दो 13 इनिंग्स की 85 ओइ दौनेबा अदु क्या तारे x प्लस मीदी एन दी क्या ना हौजी पुन्ना क्या 13 इनिंग्स ले नत्रो 13 5 से क्या तारे 65 65 से असम खादोर दी क्या तारे 85 से 65 20 ताद्रो x to 20 तारे सिना क्या की 12 इनिंग्स पाउगी मान हौजी आइन व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 13 इनिंग्स 13 इनिंग्स तो वर्क पदी ngसाई एवरेज x दगी 5 हैंगल लबि 5 थिसि लगा तारा ani 25 कुलम थादसु या ngसाई मानाबम ताखरदि क्वेश्चन क्या दनो ताखरि जा हा क्वेश्चन नमा हान बादय ताखरदाइना आइन ओजागी सही की प्रमाण दौदना सि ताक्सरि सि ओजागी सही की पुथोक्थना तौर ताकि बदो अदो सि के समानम लैग्रे तो लैब्रै तब्रा लैको मानब याउरदाइना से अद माना तू द मानब सब चाना याउरबनि तू ग सब मानैको मुनेंगो नय लौसिन बा हैबा साट्रो दि ज्ञान तानी होजिकी दो ngसाई अतोप मेथड अमदु दसु दम हो जायबा क्या लैग्रे सबे नत्रो सी मेथड से नत्रो अतोप मेथड तो कमाय हो जायबा सी हैत्रे हागसु सुमा हो पे याद्रो हम 12 इनिंग्स पाउदु एवरेज तो क्या नेबा x नत्रो तो 10 नंदी 12 x तारानी को सिना क्या बोगी 12 सुबी इनिंग्स पाउगी नत्रा हौजी के दोबा सिदैदा 85 रन जे हफ्सिल लदी के दोनी 13 इनिंग्स पाउदु लोबर रन दु वेरानी को 13 इनिंग्स पाउदु लोबर रन क्या 13 into एवरेज तो क्या नो x तकी 5 अंगलनी को 13 into एवरेज तो हाना x और मदि 5 अंगल x plus 5 समान इक्वेशन सारग होतलसु यारे असै तौगी बदो समाय होल समाय सारगा तो x लानी सोमदना 85 सोमदना 13x plus क्या 65 अदि x equal to क्या तारा x equal to 20 तारा नि therefore answer the x plus 5 नि ना 20 plus 5 ती 25 नि वीडियो अदुम येंगु को नोय सिदा ज्ञान थाउदब यादि ai na ngasai di pung ama da tai je question tare si gotani yam ta ko di nate ko hoi noi mar ta sum ai class video 1 2 3 yeng dri bro 1 2 3 4 sugre si 5 yengo 5 su bani ko sida lu sin doro bane lu sin lage to bodo ai wa mar ke noi asul ma kang bugi noi ko haining na ba honaro di ngam da balai tabni to bodo han den ngano thona ai lo ji to di se class me am ta ki de wali si ga samana ko se me am repeat taru kini ai question makal मैम नहीं नरकिनी वीडियो जे क्लास कुन मुकनी हजि क्या मंगा द फादा गारी वाली द्रो क्वेश्चन मखल नो मगी तारे निपा जे नहीं नरग वीडियो मैम थागल खिनी को ता मखल सु नहीं नरकिनी अदु कांदा सु हेन इम्प्रूव लाखिनी येंग बदि लेकुनु होनब लेकुनु उमोय लोरे हा कांदा ने क्वेश्चन चाम चनी मु प्रीवियस ईयर एसएससी न लोबो गरा मा ओइगरा को सही 2019 20 अदवाय हंगी बदि न ngasi बावगी लेटेस्ट क्वेश्चन जिंग जे क्वेश्चन मखल ने मागी अहोट पे याव सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट इना अखोगी WhatsApp ग्रुप थागलखिनेबा और पुज यावदुनी को अदु मयाम क्वेश्चन मखल मयाम हाइदि सिदे होट की मयाम जी रिपीट तौरानेबो को मदु हंजिन हंजिन थेंद्रा कान हेनम ज्ञान तारखिनी मैना युमदा वीडियो से पुज थमगा येंगा लौसिनबो होनरो को अदुइनि वीडियो रेकॉर्ड लोबै कानारि जिनोइदा हेना ब्रो ताहुदबा यारे युमदा चला येंगु याइदा चांस हमदि लेत्रो अदुनिदा अदु येंगो आई फजना दी ताय आइनो फजना ताक्सरगसु नोइना लौसिलमद्रगदी कानाबन नतेबो को ओजाना फजना ताय हबदु नते बदा का वजि नंगी ओइबा वखलोंदा नंगी ओइबा माइंडा नंगी ओइबा लैंग्वेज ता सुबसिलोबा अत्रदु अदु कांदा ने हाइबा हाइजि को होनबा लेपदि आदे कनाउ खरना थुना हाइगले कनाउ तब नाइगले सिदि तका ओइद्रा जो सना चलुने कनाउ न मसाजि थुन थुन फगिनी बॉडी दु शेप थुन थागिनी कनाउ खर तफोबो लेत्रो सिमियो बाइजि सिनी अदु दि खर लैतारे याना भाइजा खर थुगन ममीदो अस्मादि थुई आइदि थुदि ओइरोइ द तोपुदि यादे इन गिदंग हान गितारगसु आइ होनदि ngमनि हा लमजिन जे थेबग थुइदबनि को थिमुनु लमजिन थुइबनि को नंग खंगदबा मा
ꯑꯗꯣ ꯊꯤꯡꯒꯨꯒꯤ ꯃꯇꯧꯗꯨꯁꯨ ꯇꯝꯃꯣꯕ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯀꯣ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯐꯩ ꯑꯥꯏꯐꯣꯟ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯃꯨꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ